iz Code Gaza da nam se predstavi. Iva, dođi. Ove skube su izazov, ali u redu. Ja sam Sisi iz Code Geassa, ili Iva Belina. Imam i stranicu koja se zove Avi Cosplay, pa lajkajte. Inače, kostim je ručno rađen, cijeli. Rađen je u 3 dana prije konvencije jer sam volim raditi stvari u zadnji tren. Inače, lik Sisi mi je od uvijek bio na listi cosplaya koje želim napraviti, ali zapravo zadnja motivacija je bila to što sam sudjelovala u predstavi jučer, pa trebao mi je lik Sisi i onda sam ja bila tako je napravila njega, pa sam jako ponosna na to. I da, to je tako. Ja samo hoću da pitam kako se napravila te velike čizme. To su zapravo štikle za pole dance, jer su to jedne štikle koje imam, jer sam samo zato ih nosila. I onda sam ih pregledala sa najlonkama i odrezala i tu stavila elastik koja se kaže gore. Da. Molim. I ispričavam se zato što nemam naljepnice, ali ostalo mi je kutija od pice koju sam bacila, pa ovoga da.